kan mi ngai san zong an ni emo ni lem lo emo Milarte chanchin hi tumlem lo po hian shet teu hi a ol khop maya benga kan thusia tam takero rin mai ngam a har chin abik takin aruka kan lo ngai san le tha kan lo ti ruk ve em te chanchin thalo lam kan sha chang chuan ani theidon em ni ti in ril runuam lo zata ni man liam mai te hi a ol chin khop mai tun tum kan video a hian Hollywood Milarte chanchin tlang thang anuwa adik nge ye ti nem nge ni ta te kan thir hodona ile shat ngai me lo thin ti thong tak tak te po atel nge yang le ama sabera chuan Anthony Ramos le Jasmine Cephas Jones te anin chen midam zok chuan kan na le mimal nun hi in chopol tir kan du lawa chuti la hin ni tina kan mu chin tho pui te ne ne ro in chul nel a ol viau chin abik takin actor le actress te tan phei chuan mani tho pui te ne na in kop hi an lar na ti zual tu ani tel chin bok nen an film chana tanga in ngai zong in nei soitur te po anum fo reng ani sangni somni pakhat khan In the Heights musicala achang topa Anthony Ramos le anupui hwal Hamilton a achan pui Jasmine Cephas Jones te hi in nei mai tura rin an ni to la hin TikToker pakhat chuan Anthony hian anupui hwal hi aler san ani thayangem ti video chu ati chhuaka heta hian Anthony chu nightclub pakhata meichia tuti shat lo nen an lam dun lai mu ani thu asoyani Anthony le a meichelam pui chizia atang chuan chian in na isatlia mai an ni chu arin omlo hle a fans te chuan hei hi thu thang mai mai ani ang anti la yin TikTokerin video a upload tu khian Anthony le Jasmine te chuan hun engemaw chen liam to a anin chen thu an chho hlal mai anin chen chan hi soilan ani lo na a engwang po chu lo ni se Anthony chuan khohar nem tu tur a vai lo ti a chiang renge pani na mani nu puirin omlo san tu Dean McDermott le Doris Spelling hi mind over matter an chandu na changa in tong ne in kumsang ni paruk khan anin neya fa panga na yin kum engemoti chen chu nu pa in mangai le chungkot om tak angangai ania nima sela kumsang ni som pathum khan an chung ko boy na chu van tlang ma a phaulan aron ni ta phau mai Hemikum December hian Us Weekly magazine chuan Dean McDermott hi anupui laka arin omlo thu an chwa tarop maya anupui aforbo san chin thu tlang zarani nu lok hian Dermott hi rehaba alut ngal nge ani sangni som pali khan lifetime chuan True Story ti docu series ti chhuakin hemi series episode ma sabera hian dinerin omlo na hi soilan ngal ania he documentary a hian annu pa inkara boina thilte tham tak tak atangron ir chhuak chin te po tarlan vek ani bok din le tori hian sangni somni pani khan in chen antum thu anti chhuaka ma se kumin sangni somni pathum March thla thleng kha chuan anin neina siam thattumin an la buai hle thung pathumna Charlie Sheen le no chezwar kumsang ka zakwa somkwa chho kha chuan Charlie Sheen chanchin hi shat tur ala tlemin amimal nun lamphei hi chu offense te pon anin rin siak lui chau alania Hey look I'm not saying I don't trust you and I'm not saying I do but I don't heti lai tak sang ka zakwa somkwa pathum khan meiche pakhat heidi fleece ti chu million tak te nena no chizwar athon chin wanga man ania heidi dor tu te zinga hian Charlie Sheen po atel venge yerin hlel ani heidi hian ama rondor tu te ming hi zep tlat ma se abung ruate an han check me uchuan Charlie Sheen nen anin dor nge yani ti fin fia na mu chwa ani ta hlau maya hetia aminga ron lan chwa vele hian Charlie hian heidi chui chwa na a thunei tu te lam pui ngalin heidi hi voice som ni chuang ador to ti asai chuak nge a Charlie Sheenan hetia aphat san mai hi ahun lai chuan heidi hian asha thiam lo hle thu asoya ma se kumte alo liam zel nu chuan Charlie an ama kal zonga ache hi adem lo thu le asha thiam thu asoya ni Palina Jamie Foxx le Katie Holmes te inkar Celebrities trend khatten an kop pui te ne na anin chen thu an zepla yin Jamie Foxx le Katie Holmes ro chuan kumruk zet anin zuiti chu an zep ngar mai ani chu Jamie Foxx le Katie Holmes te hi sangni som pathuma changa sangni som pakwa thleng khan anin zuya heti hun lai hian anin kai lai le an leng dun lai te mo ni fo thin ma se an ma ni hian an phan ne ngang maya tuman thu chiang cho in an chwa ngam ta chin lawani anin ngai zo nge ti po hi anin chen nu hian nem nge ani ta chau renga
kumruk chu ngot an zep thei chu an fak ang reng hle zo kani pangana Ben Affleck le naw tu nu Ben Affleck le a mei chekop chin te hi chu van tlang ma hian anin zep lem lo thei khop maya Jennifer Lopez atanga Jennifer Garneri atanga Lopez a bok alet le dan te po mi zong hian an mu fer forani Milarte chelo tak akop kwa live po a ti leng wak top thei mi alo siam tu ero chu an naw tu ne na anin kar thu hi ani thung kumsang ni som panga khan Ben Affleck le anupui Garner te chu in chen tumin anom shan thu tlang zar ani nu hian Ben Affleck le an naw tu chanchin hi ret a chawa Ben Affleck chuan aphana sangang mai hetiang thu lo the dar tu te chu ko takhina te alo vo hiala nima sela tuma phei chu akhing talem hleilawa avo pung hi abeina ve hle ani kumsang ni som paruka Garner le Ben Affleck te anin chen fel nu chuan Garner hian Ben Affleck le an naw tu te hi anin kop ngei thu asoi chuaka ma se anin kop ti chu Affleck ne na anom shan nu chawa asya thu le anin chen chanero ani lo thu asoi telani parukna Ellen DeGeneres i chong kumsang ka zakwa somko chau khan Ellen hian mi pangi adu meichia ti chu zo na lian tak ni in hial na tam tak po achok chuak fo bok hengun la hian sitcom chang thinin sitcom a po hian patil in thup angin achang thina Did you think I was gay? Oh, wow. I'm sorry. I just like a gay vibe. You know, like hengte wang hian Ellen hi ataka po patil ninge yarinani kumsang ka zakwa somkwa pasari a sitcom a lemchang nu patilani ti ain puan na tur episode talo leak out nu phei chuan Ellen hi ain puang ve mayangem ti chu zo na lian berani a chen khat chuan Ellen hian a sitcom ti larnan thu thanga siam chopfel mai ni in an ngai bok heng thuleng wak in anglo noi kara hian Ellen chuan patilani thuron soi chuakin thu thang te chu aron ti top ta ani pasari na Kevin Spacey an pu na kumsang ni pakwa khan Family Guy puitling entura cartoon buat sai larzet mai chuan Kevin Spacey chu kapin he cartoon naute Stewie chu Kevin Spacey an akhung bauna basement ta changa tlan chuak angin a oma hetiang dark humor hi chu Family Guy a hian atam ema wangle kumsang ni chhovel khan Kevin Spacey hi gay angangai alo ni ve reng to bok nen tuman ngai chatlo phanan an mangshan lava nima sela sangni som pasari alo her chua meu chuan lak thu tak lo rual ani ta hau lo mai Kevin Spacey chu a co-star Anthony Ramp kumtling lo alani la hin moilo taka chet khum le khwai khem anga pu ania Kevin hian heng pu na te hi aphamai lawa kumsom thum lian ta dai to ania ka chetan engkim kalo shevek to lo ma se Anthony na thil ton te hi a theng tak ani chuan ka ruilu tuk wanga thil om lo ngai to azo lawa ka chet na ani nge yang chuti rualin thinlung taka ngai dam dil chu ka bat ani ti in asoya Anthony nuwa hian midang tam takin Kevin Spacey chet dan ron soi chuakin thil chi shanga pu ani ta zela a minga chhne in a career po a chol lailok hialani pariatna Arno de Son I'm back. Arnold le anupui Maria te hi sang ni som pakhat khan anin chen na hi kum som nuwa ti fel chau ni ma se anin chen chan hi chu zeb rual ani lo thung Arnold le anupui in chen chan hi engdang wang ni lovin kumsang ka zakwa somkwa pasari a Arnold te no pa in anom pui chin Mildred laka Arnold tan son alo thak wangani a ama Arnold da tak phei hi chuan an chen pui nu fa pa chu ama fa ani ti a shebi khau lawa ma se no pang chuan apa a chunin aron thanlen chau zel nu chuan hairual ani talawa afa nge ani ti asiat nu chuan Arnold hian afa pa chu amamo na apianga achom chauta a hunrei takata lo ri ret to chu kumsang ni som pakhat khan wantlang siata Arnold hian son athak ngei ti apuang nge ani pakwana Brangelina celebrities te inkop thu hi chu mi te beng ver zong tak ani ve renga ma se kumzabi somni pakhat chung hi chuan Angelina Jolie le Brad Pitt te ang ema mi ti shatlar hi chu antam lawang kumsang ni atanga sang ni panga chung khan Jennifer Aniston le Brad Pitt te hinu pa ani china sang ni panga a anin chen thut po khan mi te abara khai hle ani kha chuta Angelina le Brad Pitt te andonin kop chawa Mr. and Mrs. Smith an chandun na atanga in tong anlo ni bok nen
mi tam tak chuan Brad Pitt hian Jennifer hi akop ni in an ringa ma se Angelina le Brad chuan heng thuleng wak te hi an phatlata ni ma sela thu dik chu a in thu breng thei hau lo kumsang ni pariat khan Angelina le Brad Pitt chuan Mr and Mrs Smith an chan lai chuan in hip ton na chu a om to nge ya ma se an bo zui lo thu an soyani ni ma sela mi tam tak chuan he thu hi an ring lo tlat thung. Come on, sweetheart. Come to daddy. Who's your daddy now? Somna Harvey Weinstein Hollywood thuruk lian ber hi aten omin Milarte mipuin kan hmu dan thak danglam vek theile Hollywood million te rin let na siam thei khoparap thak ani kumsang ni som pasari khan The New York Times le The New Yorker te chuan Harvey Weinstein Poland na anti chuaka khovel ngor nging chiang hle ani Harvey Weinstein chuan me che tam tak Hollywood lan ve chak ngoi ngoi te chu vo thlemin alo khwai khem china hetia Harvey Weinstein che dan rap thak le ten om tak hi shiat puya zep botu Hollywood million zinga an tam hle ti te po Highland ani ta zelani tunma zonga Harvey che dan fiam thuna na man ani chin te po chu atak be chan tura omwang chau zo kani ti po mi puilam chuan an mu fi atakwar kwar mai ani kumsang ni som pariat khan mei cheza chuangin Harvey laka thoboi an theluta kumsang ni som ni khan Hollywood ta swal rongbol tu ten omber Harvey Weinstein chu kumsom ni pathum chung lung intang tura shem anita ani Milarte news lo subscribe ve nge la Milarte chanchin ngainatute tak tenen kanin mu fo don nia